Chitariki ni komine Isano mutini komina kabere omwaka w'ekiro 2023 nigo charagire Chinsa Isano na Ibere chabona mu basongo kwaregania twimanyamangana Amayia asenchera jowenge ereteriane Dorcas Kemuma na tukubana nere Joshua Auta oyo konyamanya asenchera yemanyerio abiganya chama okweneke ngamario gine chibicha wikire asenchera eyobo kirano ndabo igona bogo tubwate gwitera asenchera iyo mutandao asogotonyora asensemo ya Facebook na Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube na Ndizi TV News nabo igo ase omtandao wa website tayona www.ndizitv.net. Umurai wense Dr. William Ruto kupatirana amono mokonya yeriga digashawa amona barai kurwa ase serikali ya Kenya kwanza litukoria lero nigo bachakiri obwagachi wechipara asensemo ya Kajiado chipare choche chigari chomorero echirachigweta asensemo ya Riruta ngong agoika Kajiado nabo igo chinsemo cha Karen nigo bono bane kinga chipare choche chakiwe aseba chakiaben ne obwagachi wechipare cho nigo boigo omorayo yo abori abanyakonda abo abaiwa egase yoyo kwagacha chigari cho ose epara ye chigari cho morero okora bwango na koirana ase chinse chiabo ase boigo aba ama emitinyi etano enetato yogokora emereme yo na kwenekinga ngokora bale egeka kemitinyi eyetane etato gokwera na achukwirana asense meyo na kuligereria emeremo eyo bakorire. Umurai wense chinga kiaringe ase okorosigwa wepara iyo ya Kajiado iyo molero nigo aboririe abantu bonsi kwenekinga nkubwatirana bari kwenekinga magendero oasukire motwe kagukwana nigo ababoririe abanyakonda kwenekinga ngokora bari emirimo yabo bwango eryo korosya chipara chiribairwa ekonda asibono abaria epara gusaba bari banyora ekonda yokorosia epare yo yechigari chomorero okora emeremo yabo bwango na kwenekinga bakorire na kuirana ase chinka chabo ase kiringa nigo abaire emetenyi etano netato yoka kwenekinga bakorire chipara echo ase ekekekyo nigo arachikwirana senseme yo na koligereria emeremo eyo bakorire ase bono baganirigwe kwayereria emereme yo yokorosia epare yo yechigari chiria chiweterase emerero kuianzisha na nimeambia waziri na watu yake ya kwamba hii reli ikamilike ndani ya miezi 8 iwe imekamilika, kwa sababu najua inawezekana. Wameniambia 12 months lakini nimewaambia hizo 12 months hamujakuja hapa kufanya utalii, mmekuja hapa kujenga reli ama namna gani? Kwani hao watu ni watalii? Wamalize kazi waondoke. Sisi tunataka reli ikuwe tayari ndio watu waweze kusonga mbele. So hii reli tunataka tuikamilishe ndani ya miezi 8. Mimi nataka nirudi hapa na vile vile nimewaamurisha watafute wagons ili reli ikiwa tayari wananchi waingie waweze kwenda kusafiri. Tumesema tunaweka station hapo Karen, tunaweka station hapa Bulbul, tunaweka station nyingine kule Riruta ndio wananchi waweze kutumia hiyo reli. Na vile vile nilienda Marekani, tumekubaliana na rais wa Marekani watatupatia pesa ya kupanga infrastructure ya transport katika city yetu ya Nairobi. Tayari wametupatia pesa bilioni 9 ya kupanga hiyo kazi. Na kati ya mambo tutafanya ni kusongesha hii reli kutoka hapa iende mpaka Kiserian, na itoke Kiserian iende mpaka Ngong, na itoke Ngong iungane pale Bomas of Kenya iende ishikane pale Nyayo Stadium, ndio tuunganishe hii sehemu yote
turaizisha ngake echo rutorenga ase omoyego yo rutonigo bana tebiremna nige serikali yabekire emiroberio boikiranu asensemo yechiseme aso koene kingango chibare kurigereria amangana yechiseme anene asensemo idia ya CBC ase bana tebiremna nigo aboriko bonsi barachikwene kibanga banyorire amasomo ari abwenerete ase serikali yabekire emiroberio kwene kingango likabare abari mu boiseine ase ensemo ya abana agose abarokiwa bechi skuru chechi secondary choboroso gose junior secondary school. Watoto wetu wataenda shuleni na kutakuwa na walimu wa kuwafundisha. Tumeajiri walimu wapya 56,000 ndani ya mwaka moja imepita. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba we continuously tutaongeza budget yetu ya masomo kwa sababu njia ya kuondoa ubaguzi, njia ya kuleta usawa katika taifa letu la Kenya ni kuhakikisha ya kwamba mtoto wa kila Mkenya anapata nafasi ya kusoma. And that is why we are investing in education of our children. Mwaka huu tumeweka bilioni 650 katika masomo ya watoto, kuanzia primary school mpaka university. Na tumesema wale watoto wa university na TVET kutoka jamii za chini tutawapatia 100% scholarship. Hatutakuwa tunapatiana pesa tena ati kwa university. Hapana. Tutakuwa tunapatia pesa scholarship kwa mwanafunzi. Ndio yule mtoto wa William Ruto tupatie yeye scholarship ya 20%. Mtoto wa mama mboga tumpatie scholarship ya 100%. Ndio tuweke usawa kwa sababu wale wako na uwezo watusaidie kusukuma mambo ya masomo mbele. Vile vile tulikubaliana na nyinyi ya kwamba lazima tutafute na Igo Ruto nigatebiremna serikali nigo yabekire emiroberio boikiranu kwene kinga ngosira bale abarokiwa abechi university wetera ase omoroberio omuya oyo omanyekene university omanyekene buna university oyo gochokonya funding oyo gochokonya abarokiwa anene bali bakoro ase chintaka chiria chitari kwinyara ase nchira ya moyo kwene kinga ngoende abarokiwa abo ngotigara bale ase chuskuru ase bono atibine serikali ni gocha kogendera kubwatoka chibesa cyo kwena kinga aboroki wabo ngotigara bale ase chuskuru nabo igo koligereria nga bonsi basoire ase kwegenderia ase nsemo yechi university. Na tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tukimalizana na uchaguzi sasa tunaanza harakati ya kupanga maendeleo ya Kenya. Si namna hiyo? Ndio leo mimi nimefika hapa kwa sababu tumepanga mambo mengi. Kuna mambo mengi tulikubaliana na nyinyi. Na haya mambo yote ambayo tulikubaliana na nyinyi, tumeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha ya kwamba zile ahadi zote na mipango yote tulikubaliana na nyinyi lazima tuyatekeleze. Ya kwanza tulikubaliana ya kwamba ile mambo ilikuwa inatusumbua ya watoto wetu, hawakujulikana CBC, watoto wataenda wapi, itaendelea namna gani, itafanyika namna gani. Mimi nawahakikishia sasa mambo ya masomo ya watoto wa Kenya tumeikamilisha, tumeweka taratibu mzuri. CBC tumeelewana na wale stakeholders wote, na mbali na hiyo tumehakikisha ya kwamba sasa Omokonyi bomorai wenseriga digashawa nigatebuna abantu bonsi nigo barachi kwenyorera chigasi asenseme yo yakajedo nabo igo ase chinsemo chinde chiria chirachi konyora amagendero osechi para chirachi koroswa asekeri aboririe abanyakonda bari bairwe emirimo yo korosi asenseme yo ye chigari chomorero kwene kinga nkuru bale emirimo gocha asa abantu be chinseme cho erio kwene kinga nabarabo banyoreire ebitoki ase korwa kubwatikana no korosiwa we pare yo ibwe chigari chomorero gashagwa nigo boigo atebuna serikali ya Kenya Kwanza nigo egendete gukora ameroberio yo kwene kinga abonsi barure obokoreri obuyaguche ase abana inche chinga kechubo igo niga atebirabuna nigo ababe baenekiringa uchumi yense ya Kenya ya beirege kogorora ase akwanira igoro ya maguta ayo abeirega
bomochando asege ka kyamatuko amaiga asatebire buna gwikira boniga nigo amaguta asoire kwenekigwa koiyerigwa arigori egento kerachikwa abakenya omweso korwase egurube ye uchumi enkongu ya Kenya. Nimeona line pale rais akisalimia hawa, nikaona ni wengi sana. Hao wa China wanatakiwa kuwe watatu peke yake. Mwenye kampuni, the chief engineer na chief accountant wa kulipa watu Saturday. Si chief accountant kuwe mchina. Lakini kazi ingine yote hii watu wapewe. Kwa sababu hii kazi ya kujenga reli ya shida sisi. Ile tunataka walete ni pesa. Na walete yule engineer wa kwao mjuaji. Na chief accountant akuje na pesa na mabags. Mnamesikia nyinyi wa China? Alafu hii watu walipwe Jumamosi. Si ndio? Wasiwekewe pesa mpaka mwisho wa mwezi. Ndio wapange mambo yao. Rais wetu, sisi tunakupongeza kwa yale ambaye umeweza kuyatenda chini kama 1 year tangu uchukue hatamu ya uongozi wa nchi hii. Tuliingia katika hii serikali kukiwa na matatizo mengi, na tunashukuru Mwenyezi Mungu amekupatia uwezo, amekupatia maarifa. Uchumi wetu umeanza kuonesha dalili ya kurudi kwa laini. Unga imeteremuka. Walikuwa wanapiga kelele, tukiingia ilikuwa 230. Sasa leo nimepiga simu pahali ingine 130, 145 inaendelea kuteremuka. Si ndio? Mafuta ndio hiyo ilikuwa imepanda, si imeanza kuteremuka. Rais alisema hii maneno ni kupanga. Unajua, nyinyi mnajua, hii uchumi wa Kenya ni kama mgonjwa akiwa hospitali. Tulipoingia pale tulikuta huu mgonjwa wa Kenya economy akiwa ICU, akiwa hali mahututi. Amewekwa mashini kila pahali. Figo haifanyi kazi, iko mashini. Roho iko nini? Nimeona line pale rais akisalimia hawa, nikaona ni wengi sana. Hao wa China wanatakiwa kuwe Waziri wense moyo bosombi Kipchumba murkumeniga tebunaniga serikali enene rachiko endegerera kugendera kwenekinga abasai benyoreire emirimo ase ensemo chinsemo anene ase chinsemo chokorosya wechipara chi county ne chiria che serikali enene naboigo murkumeniga tebirabuna ase emiroberio ye serikali iri yabekire bene nigo yaire abasai bagarine kwenyorera emirimo eyo barachiko genderera gukora asekeria tebuna ase omurubiro bokorosya chipara nigo abasai bono bararaigweri baga dio kubwatanirwa ase gukora emirimo eyo nigo murkumeni ayakwana yo chingakikirana ase omurubiro bogose umuyega bwogo chakia bene gukorosigwa we epara ayari ruta ngong na boigo kojia kajedo eyo erego chikoba epara ye chigari chomorero ase bono atebabuna abasai nabo barachikonyora gusenara bachi gusirwa ase kweneka ngabairwe chigasi ekyo kirachi kobakonya elio kwegendereria ase amagima bono igo boigo ateba obwagachi bwechinyumba bwechigori rigorirense nabo igo nigo kwenekire kolika abasaye abange imeyenseto ya Kenya are going to go on there. Your Excellency, pia this connection tunafanya leo ya kutoka Riruta ikuje Bulbul hapa, ikuje Karen Bulbul na ikuje Ngong, ni mpango, ni kadi ya mpango yetu ya kuimplement Nairobi Master Plan. Nairobi Master Plan, Your Excellency, inahitaji kufikisha wananchi wetu wafike kwa factories, wafike kwa kazao, kwa town, na wakuje penye wanalala. Hapa Kajiado is now the bedroom of the Nairobi city. We want to make sure
that your housing project is properly supported by having a railway network, a transport network that makes it cheaper for our people to go to the city. In fact, Your Excellency, we will not stop at it here. We want to go to Kisii and go to Rongai and take a corner to go back to Galleria and to town, according to your instructions, Your Excellency, so that we make sure the transport network here is a bit more organized. I agree with the leaders who have said here, as we construct, we have told the contractors who are here, we must, as much as possible, make sure that we open doors for some manual work to help our young people who are jobless to get a job, so that during the construction period in this 1 year, we will be able to employ a good number of Kenyans who are going to have this resource in their own pocket. Your Excellency, watu wengi kwa sababu tumenyamaza sana, wanafikiria kazi haiendelee. Kazi inaendelea sana. Ukiona port ya Mombasa sasa, it's evacuating 35 million tons of cargo. From when we came in, about 30 million tons. Tumetoka 1.4 million TUs. We are now approaching 1.7 million TUs. The efficiency of the port and the efficiency of the railway under your leadership. In fact, you are... Omwalimu omonene bw'eskuru y'oboroso ya Ngarima eyo egotoka Imeye sub-county ya Teso South Imeye county ya Teso nigasirire obogima bwaye magega y'abantu abo bakagaire koba ebibago kumosagana ase enkayaye ase babete bakumoita ase ogumurasa risasi egento kirete ogosiria obogima bwaye korengana no morugi oye nyagosira nigo ebibage byo byagite ase enka yabo Chinsa chabo tuko ase babwate emeyo emioro amone gesire amone chebunduki chobono egento kyabaete oboba mono ase bono babete bagosagana omwalimu oyo nakomoita wika ogokwa nabigo bakaba bakunyanchoka nechibesa ejo charenge ase echisanduki chagachire ase enyumba eyo charenge echabanyakiombe ase konye chigachire ase enka eyo kolengano mu county commander we sub county eyo ya Teso South Amosi commander nigo atebire buna obotukinigo bwacha kibobena elyo kolegia ababegwa abo bobosaria babete bakosagana omwalimu oyo nabayigo nigaboliriye abananchi bensemeyo kweneke nganko bwaterana bale n'abanyanyimbo elyo kolegia abasaria abo babere bakora ebikore ebyo byoboiti ase ensemeyo chini ni kama wakamuvuruta na tayari mwalimu alikuwa amewaona. Sasa wakati aliwaona wakamlipua, wakampiga na bunduki. So kwa hivyo saizi mambo ya security ikifika jioni, mimi nataka kuhimiza kila mmoja awe kwake nyumbani na afunge mlango. Na watoto wetu, mtu anapobisha mlango, tunataka kuizi watoto wetu tafadhali, usikimbilie kufungua mlango kabla hujajua ni nani. Hivyo nawaomba mtulie, kwa sababu tangu jana usiku tulianzisha uchunguzi. Niko na mtaalamu wa uchunguzi, bwana DCI wa Teso South. So mimi nawaomba jameni, nawaomba, ndio inaitwa table banking, lakini hiyo kuaminiana sasa imeisha. Tusiweke pesa wapi? Kwa nyumba. Mwanju muriri roboti oro rugo sira ko bogima ko mwalimu yo na rugo tokorera ogosiro tokiria omweri wa mangana maya asenjira yo wenge genda kurigeria Ndizi TV na bo wansu bo mogusireta ria ne Dorcas Kemuma na nigo twabatanera abiga nyanchamo yo ne kingamari gine chibicha agwikire asenjira iro yo eboikirano dwara burigeri buya ime Ndizi TV na bo wansu bo mogusi. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi.